Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da pokrenete GTA 4 u Windows modu, odnosno kako da pokrenete GTA 4 kao prozor. Sve što treba da uradite jeste da otvorite novi tekstualni dokument i da ga preimenujete kao command line. Zatim kada uđete unutra samo napišete Windows. Zatim imate file, save i naćete gdje piše launch GTA 4. Idemo send to desktop i preimenujemo ga kako god hoćemo. Imamo properties i sad ovdje napravimo razmak i upišemo i ovdje isto Windows recimo. Idemo apply i sad da vidimo kako radi. I evo kao što vidite radi GTA i to je bilo to. Hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentarišete video i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.